вака ви изгледа чудно како странци во ноќите изгубени. Почитувани, добро вечер, добре дојдовте во уште едно издание на Патот до успехот. Странци во ноќите изгубени, овде во Белград. Вртам лево-десно затоа што го барам станот на Исидора Бјелица. Една од најсаканите, истовремено и најконтраверзна балканска писателка. Авторка на преку 80 книги, дизајнерка на шапки, авторка на телевизиски проекти и многу други пропратни работи кога е во прашање Исидора Бјелица. Јас сум Мишко Иванов, ве поканувам да останете со Телевизија 24 и да го проследите и ово издание на Патот до успехот. Наша гостинка е заменливата писателка Исидора Бјелица. Ја барам улицата со број 44, бидејќи таа живее токму таму, на 4-ти кат ми кажа, нема лифт, тоа е. Да, ова е 44, Андрич. Четврти кат. Мислам дека е ова куќата на Исидора Бјелица. Одиме дома. Да. Pa poštovanje, Miško. Vidite, kod mene se kuca. Prekinula sam zvono, jer to stresira. Dobro večer. Dobro večer. Kako ste? Čim vas vidim odlično. Drago mi je. Izvolite. Dobrodošli u naš skromni dom. Drago mi je što prihvatite da vidite deo od ove serijala. Ovo je vašето... Da, ovo je mali Neo. Dođi Neo kuća. Evo ga Neo. Neo je zvezda. Što ima dobro? Da. Evo, tu smo vidite kako je to fitness, treba doći do nas. Pa dobro, kaže, živimo na visokom nivou bez lifta. To je dobro za mene. Apsolutno. Da oslavam. Dobro što je najdo во Белград, бидејќи постојано сте некаде... Да, јако ретко сам овде, а и кад сам овде стварно... И сега ме фатив на 2-3 дена, бидејќи Буквално. Па чека ме sad турнеја у Босни. Tako, posle toga imam neki poziv za Francusku, tako da baš smo se, našli. Супер. Интересна, приказна, импресивна биографија, јас ќе кажам. Hvala. Можеме да седнеме и да отвориме вашата приказна. Da, samo se uvalite. Исидора Бјелица е родена во 1967 година во Сараево, каде го завршува основното и гимназиското образование. Додека незиниот татко Димитрije Бјелице, кој бил познат новинар, ја воспитувал да биде ултрамодерна личност, дедо и Душан Ѓуровиќ, со кого таа била многу блиска, ја учел на конзервативните вредности. Тој бил председател на Сдруженијето на писатели, поради тоа во нивниот дом постојано навраќале бројни писатели. Исидора Бјелица, драго ми е што не примивте во вашиот дом. Да. То ја ретко радим, така да добродошли, Мишко. Добро ве најдовме. Може да зборувам македонски, да, разумем углавном, 99%, да. Како сте? Pa ja sam to pitanje zabranila, zato što ljudi pitaju kako ste, niko ne želi da čuje odgovor. Svako sluša sebe. Tako da ja uvijek kad vidim nekog kažem šta ima dobro kod tebe. Šta ima dobro kod vas? Svašta. Nova knjiga, da. Evo ekskluzivno za vas, prvi intervju Šta žene žele. Izašla je pre par dana, znači pa to je onako bukvalno 5 godina rada, coachinga, traganja na odgovor, pitanje šta žene žele. Freud nije znao odgovor, pa idemo malo iza Freuda, ali Freud nije bio žena, kako da zna odgovor. Tako da, eto,
za sajam knjiga će se pojaviti, ovo je bukvalno self-help knjiga, a za sajam knjiga će se pojaviti moj novi roman, zove se Posljednji put i to je autobiografski roman o mojim danima u Peru, inicijacije sa šamanima, nešto što ovde niko nije prošao ni pisao, tako da će biti jako zanimljivo za onim koji vole, a takvih je puno. Јас ова не сум го читал, бидејќи е ново. Да, sad je izašlo, juče je izašlo iz štampe, da. Да прашам, нешто феминизам има или... Нема, не. Не, така наслов ме асоцира. Ne, žena žela i pre feministkinja i posle feministkinja. To je u stvari, to su autentična pisma žena koja su meni pisala o svojim ljubavnim problemima u raznim fazama i da kažem moj rad sa njima i odgovori. Pošto mi hteli to da priznamo ili ne, živimo na jednom području, kad kažem jednom području, mislim na ceo Balkan, da su jako destruktivni načelno programi, i oko mržnje, i oko ratova, i oko sukoba, a žene posebno, a to nema veze s feminizmom, da kažem, su prošle neke ispiranja mozga koje se ne tiču njihovih suštinskih želja. Tako da veliki broj žena žive želje porodice, okoline, komšija, magazina. Ovo je kako da dođete do svojih pravih želja i sklonite te destruktivne programe. Što je bitno za svakog muškarca. Jer ako žena uradi ovo što ja predlažem u knjizi, onda nema više zvocanja, onda nema ti si kriv, onda nema optuživanja. Onda je muškarac... Onda je muškarac, zna šta on želi, to i dobija. Tako da ovo 2 u 1. Сакам да ве вратам малку назад. Вие споменавте дека пишувате уште една книга Последни пут у Перу. Со глед на тоа што се работи за портрет, портретна емисија, Патот до успехот, вие имате импресивна биографија зад вас. Хвала. Доста читана во Македонија, многу да не кажам, и поготово во регионот. Исидора Биелица родена во Сараево и сега од оно што успеав да, подготвувајќи се за интервјуто, црногорска херцеговачка фамилија, дедото бил во Сараево, како тој Исидора Биелица на 4 години седи со Нобеловецот Иво Андрич, со Меша Селимовиќ. Да. Ајме. Да, то е јако занимljivo стварно, али тако е. Која е Исидора Биелица? Значи, ме интересира она потеклото, лозата, по мајка, по татко, по дедо. Да. Tačno tako. Znači, po ocu partizanska porodica, pobegli zbog krvne osvete iz Crne Gore u Hercegovinu. Stvarno? Da, nekad davno. Nekad davno, u stvari, familija Cetinja, Bjelice su otišle u Hercegovinu zbog krvne osvete. Sa te strane baka i deda prvoborci, pukovnici, jedan partizanski pedigre. Deda je kao pukovnik, znači, iz Zemuna prebačen u Sarajevo, što je zanimljivo. Moj tata je završio gimnaziju u Zemunu i živjeli su u Zemunu. To mu je bio raspored posle rata. I onda znate kako to bilo u vojnim porodicama, gde te bace. I onda su njega bacili tamo. A zanimljivo je drugi deda, koji je isto poreklom iz Crne Gore. Njegov otac je imao ogromna imanja, ogromnu zemlju. On je sve prodavao tad još, početkom prošlog veka, da bi sinovi imali fakultetsko obrazovanje. I onda je deda otišao u Beograd na književnost, mučio se jako, jer tad biti student početkom prošlog veka, dobio čak posle i tuberkulozu. Ali on posle rata, iako nije bio član partije, i nekako uvek bio malo kritičan oko komunizma, on je postavljen kao osoba od velikog autoriteta, da dugo je bio predsjednik Udruženja književnika Bosne i Hercegovine. Tako da kroz njegov salon, dok sam ja bila devojčica, su bukvalno svi prošli. Znači, iz ex-Jugoslavije, veliki pisci. I ja sam onda tako odrastala, da kažem, slušajući Čika Andrić je s onim cipelama, Čika Meša Selimović, ja sam ih pamtila po cipelama. Igrala klikere, ali ne možeš da to sve ne prođe kroz tebe. Mislim, Branko Čopić, Desanka Maksimović, bukvalno svi ti pisci
ja sam slušala te priče i meni je to bilo zanimljivije čak nego da se igram sa decom i s Na njima. 4 godine? 4, 5, 6, tamo, dok nisam krenula u školu, ja sam praktično u dedinom salonu odrastala tom književnom i sve to slušala. Posle bih dolazila, ali taj glavni impret je negdje do moje 7. 8. godine i on me naučio vrlo rano da pišem. Sa 4 godine sam ja već pisala, čitala, prve pesme objavljivala sa 5, rano. Mislim, ja sam prvu knjigu već objavila sa 17 godina, poslala sam na konkurs i pobedila. Međutim, ono što je zanimljivo, moj tata je u bivšoj Jugoslaviji, to pamte svi stariji gledaoci, stvarno bio jako popularan. Radio je za Zagrebački vjesnik, putovao po svetu i ne samo da kažem da me vodio dok je radio te velike intervjue kad su bili šahovski turniri i mečevi. Ja sam odrasla po šahovskim turnirima, babysitterke su mi bile Karpovka. Fischer je živeo kod nas u kući. Tata je doveo Fischera sa 16 godina u Jugoslaviju, on je živeo kod nas. Ja se sećam da se jednom trustala i vidim neki tip u gaćama stoji, u boksericama. I kažem, baki, ko je ovaj? Kaže, baka me neki nesrećni Amerikanac, šahista, evo krpi mu kao pantalone. Baka krpi pantalone. Na Bobby Fischer? Da, to je Bobby Fischer. Ja ako vidi, kaže, baka nema pantalone, evo ja mu krpim pantalone. Znači, on bukvalno je kao klinca ga doveo i tako je krenulo njegovo prijateljstvo sa Fischerom, ali istovremeno, znači, radije su kod nas kući odsedali nego u Evropi ili u nekom hotelu, i Spassky, i Talj. Posle je tata bio u timu Kasparova i nekako, ja sam šah je bio nekad važan, zaista važan, dok nije bilo interneta i onda su se ulagali ogromni novci u ti turniri, oni su igrani na najboljim mestima i onda sam ja s tatom putovala i to kad je radio velike intervjue, od Beatlesa, Lady Di, svetske zvezde poput Liz Taylor, Bartona, ja ono kao tata izvuci me iz škole, idem s tobom, okej. I vidjeli ste sve to? Beatles i Liz Taylor? Sve, ja sam praktično stvarno odrastala sa najvećim, da kažem, literarnim zvezdama, zahvaljujući dedi, i sa svetskim zvezdama, zahvaljujući tati, što sportistima, što glumcima. I tad sam shvatila koliko su najveći ljudi i najobičniji, i najnormalniji. Da vi zamolim nešto, može da mi dogovorite jedno intervju sa Paul McCartney, ako nije problem? To preko tate, tata će on to završiti, stvarno. Inače se smete, svoj prvi intervju, pošto tata nikad nije odustajao da dođe do ekskluzive, tad je to bila i trka u staroj Jugoslaviji, ko će uraditi stvarno najveći intervju. Kada je Barton dobio da radi ulogu Tita u Jugoslaviji, on je tada otišao prvi put u Ameriku, nisu htjeli da intervjuje i on se predstavio kao električar i tako se s njima sprijateljio. Onda posle im je priznao da je novinar i oni su rekli, kad su došli u Jugoslaviji, eno naš električar, sprijateljili su se. Da, on je rekao ja sam električar. Da, dolazi električar što im popravi u sobi, pa priča s njima i kad je to sve završio, kaže, ali izvinite, ja sam ipak kao novinar iz Jugoslavije, ali već su popili oni Barton dovoljno, sprijateljili se i tako je nastao taj veliki intervju. Ali hoću da kažem, eto, to je stvarno zanimljivo da igrom slučaja mama i tata su se upoznali na studiju engleskom u Sarajevu, tako se smuvali, iako mama imala neki udvarače, ona je bila godinu dana u Americi, u Engleskoj na postdiplomskim studijima, ali moj otac voli da kaže, eto, niko nije prošao, vratila se njemu. Kod električara. Da. Onda se šali da nije stigao da napravi drugo dete, ali je toliko putovao, tako da sam ja jedinica. Istina je deka si dočekovale maško da koga se rodila Isidora i pa dobro. Da, strašno. Meni je to prvo bilo smešno, posle sam shvatila koliko to ulazi u priču šta žene žele. Ono ludilo, pucali su, rodilo se muško i onda kažu posle druga vest, žensko je, kažu jebik. Tako počinje ženski život na Balkanu, naročito kod Crnogoraca. Međutim, morali su da priznaju, imaju, pošto Crnogorci pate od svih tih loza, vojvoda, ovih onih. U toj genealogiji ja sam jedina žena koja je ušla u krugove. Sve drugo samo pišu muškarce. Strašno, borim se protiv toga, tako da to se menja. Pa dobro, i logično je. Ali to samo po muškoj strani. Deda nije, on je uvek
nekako ja sam bila mezimica, mamin otac i čak da kažem... Prva ste bili, tako? Da, prva unuka. I on se tako vezao i čak kad je ostavljao imovinu, stalno mu je bilo bitno da to podeli ćerke, sinovi. Međutim, moja mama se pokazala da je zatucana uprkos programu emancipacije i mama je svu imovinu ostavila svom bratu. Tako da ne mogu da pobegnem od te, kako se kaže, plemenske mizoginije. Pa dobro. Šalu na stranu, ali stvarno jedan aktivan život, jedno nevjerovatno aktivno detinjstvo, gde sam ja praktično, znači, veoma rano upoznala ljude o kojima, ljudi sanjaju, ja čak nisam ni bila svesna ko nam sve prolazi kroz kuću i gde sve ja to idem. Pa da, a kako bi bio Ivo Andrić, Meša Selimović? Meni je strašno... Деснка Максимович, што се луѓе што јас сум ги учил бидејќи бев во таа некогашна Југославија, сме читали и лектирини изоставен дел od osnovno od srednje obrazovanje. Meni je jako bilo zabavno, pošto su to već godine previranja. Znači, kad oni u književnim salonima počinju, to su svi ljudi leve orijentacije, ali već kreću neka vrsta, da kažem, kritike i na komunizam i što se dešava. I to meni stalno bilo dosadno, slušamo o tim partizanima, četnicima, to me nije interesovalo. Ali sam primetila, kad počnu te žučne svađe, Andrić uvek ćuti. I ja kažem dedi, a što čeka Andrić, ćuti? Svi se svađaju, čeka Andrić, ćuti. Kaže on, treba doći dotle da može da se ćuti. I to je stvarno neverovatno, ima jedan plemenit karakter. Danas kad sam toliko radila na, da kažem, sopstvenom samoprekoračenju i psihi i sve, shvatam koliko je Andrić kroz svoju golgotu, jer on je sebe de facto tretirao do nekoj vrsti kućnog pritvora, jer je potpisao taj trojni pakt i sve to i mislim, on je de facto zaista bio čovjek kog nisi mogao nikako da isprovociraš s polja. Znači, nema šta u tim svađama nije bilo, nikad nije dao da se izbaci. Tako da taj njegov imidž, da kažem, čoveka visoke inicijacije, čoveka visokog svesti je zaista bio takav. Čak, dори ni na lik ne može da mu se prepoznaje grimasa da je... Ne, ništa. Jedan apsolutni mir, on je znao tu tajnu koju ja danas tek znam. To se zove tajna emotivne emancipacije, a to je da prosto nema nečeg što može doći iz polja što ćete izbaciti iz takta. Dok su svi drugi znali da zapene i oko ovog i oko onog i da pričaju o svojoj povređenosti i ovo i ono, stvarno nije bilo sujete. Znači, to je impresivno. Desanka je meni bila zanimljiva zato što Desanka retka osoba koja nekako nije preuzela tužnu priču pesnika i umetnika. Meni je bilo super što se ona u svakom režimu dobro snalazila. Znači, i dok je bio kralj, i kad je bio Tito, i kad je bio... Što je u stvari isto jedan stepen emancipacije. Ja to dugo nisam shvatala, ja sam puno cenila disidente i sve. Ali shvatim, žena piše poeziju, šta je briga ko je na vlasti, baš je briga. Tako i dobila sve te spomenike. Naprimjer, Tin Ujević je bio, ja ga nisam lično upoznala, ali je bio lični prijatelj bake i dede i bio na njihovom bračnom putovanju. Pokvario je njihovo bračno putovanje, ali došlo da bude s njima na bračnom putovanju. Tako da sam ja otresla u sve te anegdote. A Meša? Meša je bio jako zanimljiv, jako pametan, ali čovjek velike boli. On je sve proživljavao. Ja sam se pitala što je čovjek toliko patio oko svega, ali bukvalno oko svega. Za mene je bio najduhoviti Branko Ćopić. I on je nekako jedini možda i primećivo mene kao dete. Da, jer ovi su svi u nekim visokim sferama, ali Branko bi se jedini igrao sa mnom klikera. Fascinantna osoba, stvarno. Исидора била прва девојка во Сараево која облекла мини сукња. Патувала многу често, особено во Париз и во Њујорк и научила 5 светски јазици. Читала дела на големи филозофи, проучувала многу религии и се интересирала за работи кои воопшто не били интересни за незините врсници. Во 1986 година ја објавува својата прва книга Први разбудени, за која ја добива наградата на книжевната младина на Југославија,
а истата година организирала и бал на црните кошули, роденденска забава која неа и на незиното семејство им го смени животот. А еве што ќе следите во продолжение од патот до успехот. I onda sam radila jako zanimljive projekte. Na primjer, ubedim nekog mog udvarača da donese krevet i postavi ga u sred parka, u sred Sarajeva. I onda mi tu ležimo u tom krevetu i čekamo da svane i onda prolaze građani, a mi čitamo poeziju. Ili sam, na primjer, snimala... Da, čista da izam. Ali ja sam zaista 18. sat videla kroz prozor kako Sarajevo gori. To uostalo... Naš Neo Matrix je tu. Znači, ja sam došla do prozora i videla kako bombe padaju na Sarajevo. To je bio decembar 86. godine. I ja sam počela o čemu postoji... Ова е Нео, иначе, само да го To je представам. Neo, kućna kuca. Kućna kuca, on влета во најсериозниот момент. Jeste. Da. Ima osjećaj za dramu. Dobro, nema sad da mašeš, za Boga, idi tamo. Ajde. Останете со нас, се враќаме по рекламите. Исидора Бјелица, една од најтиражните српски писателки, филмски критичар, режисер, автор на бројни театарски представи. Во патот до успехот. Во гимназискиот период изведувала разни перформанси кои го привлекуваат вниманието на луѓето. Исидора Бјелица се запишува на факултетот за драмски уметности од цех драматургија, а магистрира на тезата технотрилер како современ облик на трагедијата. Некое време работела и како асистент на предметот сценарио. Исидора Бјелица има напишано преку 60 книги кои се преведени на англиски, француски, руски, македонски, на шпански јазик. Автор е на повеќе театарски дела и радиодрами, кои донеле бројни интернационални награди, но и на многу впечатливи колумни во познати списанија. Со години пишувала патеписи и репортажи, а имала и 2 исклучително успешни телевизиски проекти. Таа е добитник на бројни награди за литература, публицистика, за култура, како и за хуманитарни ангажмани. Во 2013 година е објавено делото Спас, потресна исповед на една жена која дознава дека боледува од неизлечива болест. Всушност на Исидора во 2012 година и е диагностициран канцер, пошто покрај огромните болки морала да се бори со собствената психа. Од таму, врз основа на собственото искуство, таа во Спас на сите им дава совети како да се излечат и како да не се разболат. Болеста ја приморала Исидора да продаде околу 3000 ретки книги, како би можеле да го оплатат скапото лекување во странство. А покрај тоа, морала и да работи, па со оглед на нарушеното здравје, болеста се враќала неколку пати. За ова дело Исидора Бјелица ќе каже: Спас е мојата лична мала иницијацијска книга, моја голгота, пат на моето телесно страдање и напор кон душевното воскреснување. Со секоја болка, со секоја тага доаѓа и ново откритие на среќа, радост и благодети кои за жал сум ги изгубила поради својата немарност и така го добив ова најтешко искушение. Писателката ја доживува болеста како искушение кој ја помага секој ден да биде подобра личност. Позната е како човек кој зборува отворено за својата болест уште од самиот почеток. На јавноста е позната и по тоа што изработува уникатни, специфични шапки. Исидора Бјелица сега живее и работи во Белград. Омажена е за Небојша Пајкич. Има 2 деца. Какво неверојатно детство. Da. Šokantno, da.
шокантно позитивно. Позитивно, лепо. Шокантно и веројатно логично би било да Исидора Бјелица биде новинар, да биде писател. Па мислим како ćeš takvim genima. Веројатно не би можеле да седите во банка и... Ne, za mene je to bilo veliko uzbuđenje, što odrastati sa svim tim umetnicima, videti tu vrstu slobode, tu vrstu o kojoj ćete slobodno i nekog ludila, jedne izmeštenosti, strivije života, tako da je bilo prirodno da krenem. Ja sam imala veliki talent i za slikanje, ali pošto svi pišu u porodici, onda kao hajde. Sa dedine strane to je malo konzervativno vaspitanje, a tata uvijek bio ekstra liberalan, tako da ja isto imam te dve strane u mojoj kao ličnosti. A inako bevte mirno dete? Pa sada, klinka, kao klinka, ja sam bila čudno dete. Znači, ja nisam nešto mnogo izvoljevala sve, ali nisam preterano voljela lutke. Kad bi odlazila leti na selo u Crnu Goru, u tu ogromnu staru dedinu kuću, mnogo sam voljela da se igram kauboja, indijanaca. Više sam voljela luk i strelu nego lutke. Da. I maštala sam da budem policijski inspektor, to mi se puno dopadalo, da jurim kriminalce. A u školi, bila sam uvijek odličan đak, ali... Mirna, povučena ili pa ni mirna, ni povučena, onako srednje, sa uvijek nekim svojim idejama. Volila sam, tate puno putovao i onda donesem neke haljine sa Filipina, iz Meksika. Volila sam već tad da provociram, da budem drugačija. Uvijek sam volila da budem drugačija. Nisam volila da se uklapam. Tako da sam već u osnovnoj školi imala problem, jer kad je Tito umro, terali su nas tu 15 sati da čekamo. Mislim, i ja sam rekla, gde je sad ovoliko da stojimo? Kaže, jedan iz matematike. Rekao, što iz matematike? Samo sam rekla što stojimo tu. Posle sam, inače, u mom burnom životu, ja sam uvijek htjela i naučila, ne interesuje me ideologija, ja samo želim da znam najzanimljivije ljude i da su moji prijatelji. I onda u tom burnom životu jednom trenutku sam se jako zbližila i sa Svetlanom Broz, Titovom unukom. I onda sam mi pričala kako sam postala disidenta kod matematičarke. I onda je mrzelo da čekam 15 sati. Ali u vremenu već gimnazije, mi smo neka posebna generacija. U tom mom razredu bio je Gorčin Stojanović, Srđan Koljević, mislim baš ljudi koji su posle napravili karijeru. Tad bi ja, na primjer, otišla na punk rock and roll koncert, vratim se kući i onda čitam, što je mojim roditeljima bilo nevjerojatno, neko troši džeparac na knjige, ali stvarno sam bila u tom fazonu. Puno sam putovala s tatom i trudila sam se da u Sarajevu malo menjam taj mentalitet, jer upokor s tim silnim kafićima taj socijalizam je nekako bio heavy. I sećam se kad sam prošetala prvu... Da, bio je heavy, stvarno. Tipa donela sam prvu mini suknju u Sarajevo, to je bio skandal. Prvo sam nešto pravila neke roze pramenove. I kako reagirati? Ma haos, mala Dimitrijeva otkačila. Ali volila sam, tad sam se strašno ložila na dadaizam i na realizam. I onda sam radila jako zanimljive projekte. Naprimjer, ubedim nekog mog udvarača da donese krevet i postavi ga u sred parka, u sred Sarajeva. I onda mi tu ležimo u tom krevetu i čekamo da svane i onda prolaze građani, a mi čitamo poeziju. Ili sam, na primjer, snimala... Da, čist dadaizam. Ili, na primjer, odem pa prodajem cveće, ali ne da uzmem pare, nego da vidim kako se sad malo građani šokiraju. I onda kažu, pa je to Dimitrije propao mala prodaje cveće. Onda se obučem skroz u roza i zakačem se na onaj kamion sa smetljarima, đubretarima s njima i recitujem im Bajrona, Keatsa i onda to bio performans. Tako da su me smatrali vrlo ekstravagantno. Vrlo rano, znači već sa 18 godina unutar projekta Doma mladih, pošto smo mi nešto protestovali kako je to glupo i nije što ne liče, ja sa 3 ljudi koji su danas sve poznati intelektualci u svetu, počnem da vodim klub Volens Nolens. I mi smo tu dovodili najbolje rock grupe, zabranjene filmove Crnog talasa, Žilnika, Makaveva. Prvi put su kod nas pokazani u Bosni, u tom klubu.
I prva sam pre Njujorka imala krevete u klubu. Uvijek sam volila krevete, držala sam se onog Churchillovog kad mogu da sedim, ja ne stojim, a kad mogu da ležim, ja ne sedim. Tako da, sećam Ja sam isti Pa tako. da. Ja njima kažem, a što mi ne bi napravili fazu kad već ljudi dolaze, tu su književni večer, Igor Mandić je tu dolazi, zaista smo sve provokativne ljude dovodili. Ja kažem, što mi ne bi imali prvi klub s krevetima? I oni kažu, Isidora. Međutim, mi nađemo neke vojne krevete i oduševi se. Sećam kad je Bregović došao prvi kod nas, kaže, Brega, što ovo dobro, klub s krevetima. Znači, 15 godina pre Njujorka. Međutim, vrlo brzo su počeli da nas napadaju, da ugrožavamo neke njihove oficijalne manifestacije i tako. Stalno smo zvani neke informativne razgovore. Stvarno? Nije lako. Pa Bosna je nekako bila, hteli mi to da priznamo ili ne, puno kafića, ali je bila najosjetljivija zbog te političke situacije. Nekako ljudi nisu bili opušteni. Уште тогаш, говориме за кое? Govorim Ова е ti 70-те, 80-те години? To su već, da kažem, 80. 80. To su 80. Ali stvarno gomila stvari ne bi nikada tu došla da je mi nismo prikazali. Rani radovi su prvi put prikazani u našem tom bioskopu. Punk grupe su samo kod nas dolazile. I onda uvek neki kreten tamo iz CK zove šta smo to tamo radili, ide ispitivanje. Meni to se bilo smešno, ali stvarno vrlo rano sam počela da imam problema. Да, и како изгледа кога отидете на информативен разговор? Ono ljubazno dođu pa pričaju, a posle kad smo imali tu celu aferu sa žurom, tad su mene, na primer, ja bi sve dala da dođem do tog mog performansa. Znači, ja molim osobu koja ima taj snimak, a neko ima, jer znam da ima, kompletno moje sleđivanje snimao Državna bezbednost. A ja sam rekla sebi, ja sad idem, meni to bilo strašno uzbudljivo, ja sad idem na informativni razgovor, ja ću sad da uradim dadaistički performans i njima da recitujem, pevam i oni će se reprogramirati u mozgu. I sad vi zamislite kako to izgleda. Dođu vam dva pandura koji su navikli da jure neke tamo disidente, ludake i dolazi im devojčica, mislim od 18 godina, kad oni kažu, dobro, na teniskom terenu rekla si socijalizam je truo. A ja kažem, she walks in beauty like star in cloudless night. Onda mi ovako gleda. Onda on opet kaže, ti si u saradnji sa stranim silama htela da srušiš naš socijalističko-federativni sistem. Ja onda krenem, she's singing in the rain. Oni su ludeli, ali bukvalno su ludeli. Znači, posle kada su odlučivali šta će sa mnom, da li će me hapse ili puštaju, oni su to na predsjedništvu Jugoslavije gledali i bili su zapanjeni, što sam ja oduševljena. Posle sam dobila informaciju da je Šuvar, koji je bio očigledno obrazovan čovjek, rekao, pa devojka, mislim, se sve vreme zeza, za Boga, mislim, pustite ja. Da li vidite kakav je ovo veličanstven performans? Znači, srećom bilo je ljudi koji su znali šta je nadrealizam Pa dobro, oni dadaizam. su ostavali to. Da, ali u Bosni retko. U Bosni su mislili da me treba hapsiti. Pa dobro, to je verovatno sekаде така било, меѓутоа имало секогаш bilo je šlifovanih што ljudi. знаел, да, па добро. Ali znači, strašno sam ponosna da taj performans, to je veličanstveno, treba to izdržati stvarno i kad vam prete i kad vam rade pretres stana. Za devojku je bolno kad ti čitaju dnevnik. Meni su čitali dnevnik, pa ovdje si napisala to Tijaniću, Potirnaniću. Sam ja pratila sve te, da kažem, nove tendencije. I onda 18. sat su me pitali hoću li ćevape. I onda smo svi jeli ćevape. I ja, pošto imam... Uvijek sam imala malo to šesto čulo i videla unapred. Da li sam ja bila iscrpljena, ali ja sam zaista 18. sat videla kroz prozor kako Sarajevo gori. To uostalo... Neo. Naš Neo Matrix je tu. Znači, ja sam došla do prozora i videla kako bombe padaju na Sarajevo. To je bio decembar 86. godine. I ja sam počela o čemu postoji... Ова е Нео, иначе, само да го представам. Kućna kuća. Kućna kuća, on влета во најсериозниот момент. Jeste. Da. Ima osjećaj za dramu. Dobro, nema sad da mašeš za Boga, idi tamo. Ajde.
I Kakav je slatki. I onda je ušlo u zapisnik da ja vidim bombe da padaju na Sarajevo. 86. 86. decembar. Ja vidim bombe kako padaju na Sarajevo i to ulazi u zapisnik mog isleđivanja. I oni su mislili da sam ja odlepila i onda su me pustili. Ali ono što je zanimljivo, ja kažem, često sam imala te scene. Prva, mi smo otišli tada, ja sam to iskoristila, pošto meni već bilo malo dosadno. Ali тогаш веќе бевте кога видовте. Да. Тогаш бевте сериозни, предпоставам. Јако, да. На овие други информативни разговори ви одевте со цел дека се шегувате. Да. Правам перформанс. Па перформанс, да, апсолутно. Нисам урадила ништо, шта ми може. Да, мени to bilo smešno i zabavno. Ali ovo vam je bilo seriozno? Onako, Pa, neko ne pušta 18 sati seriozno, mislim. A to je neki što je znam, to je neko gadno prečustvo, neki gadno osjećaj? Da, prećenje i silovanjem i šamaranjem i svašta je tu bilo. Pošto to kao u onim filmovima, imaš dobrog i lošeg policajca. Jedan glumi dobrog, jedan lošeg. I meni je jako smešno kad sam ja prvi put pisala o celom tom događaju, to je bilo za Marićev profil, jer sam ja dugo bila saradnik profila. I Marić kakav je, aj ti napiši šta si prošla, sve tamo. Ja to sve napišem i stavim ime mog islednika. I sada, kad je izašao magazin, vidim na fiksni telefon, imam poziv iz Kanade. Tek javlja se moj islednik i kaže da sam mu ja uništila život, jer sad svi znaju da je on islednik, a on je ne znam šta glumio u Kanadi. To mi je toliko smešno, kafkijanski, da posle svega dobijem poziv islednika koji kaže da sam uništila život, jer sam otkrila kako me isleđivo. Ali u svakom slučaju ja sam se stalno pitala što se ovo meni dešava, kad ništa loše nisam uradila. Iskoristila sam to da ubedim mamu i tatu da odemo za Beograd, da sam ja htela da studiram. Fakultet dramskih nije bio u Sarajevu. Ali ono što je neverovatno, jedna od prvih granata koja je pala s Trebevića je udarila u moju sobu, bivšu. I znači ja bukvalno da me divni DB nije uhapsio, bih bila mrtva. Tako sam jako zahvalna na informativnom razgovoru. Ja to je, kažem ljudima, zaista šta god se dešava je za naše dobro. Samo mi to ne možemo u tom trenutku da shvatimo. Bukvalno sve što nam izgleda i kao tragično i loše, u nekom smislu je za naše fizičko ili duhovno dobro. Tako da danas ja, kad sam mislila ću da umrem pre 4 godine, ja sam išla se oprostim sa Sarajevom, sa mojim gradom, sa mojom zgradom. Ja se potresla, još uvijek je rupa u tom stanu. Znači, nikad nije... Bukvalno u moju sobu udarila jedna od prvih granata, baš kao što sam ja to videla koliko godina ranije na tom isleđivanju. Мислам на луѓе кои што сакаат да бидат во мода, например, излегува алхемичарот Пауло Коелјо и сите како Ред или Ден Браун беше така. To su projekti. Интересен. To su projekti. sve projekti. To su projekti. Ta ideja projekata je krenula od Castaneda. И тоа е некако како ми е тешка као комерцијала, као нека песна Дженифер Лопес, онако To jeste i normalno je da čovjek, da kažem, više intelektualne provinijencije prepoznaje to kao projekat komercijalni. Dan Brown ni to ni ne piše, on je samo čovjek ispred. Iza stoji tim ljudi i nažalost u tim projektima kao što i Harry Potter, moram da kažem... Zato što Dan Brown imao knjigi i prethodno, nikoj ne znaеше за Dan Brown, dok ne izleze Kodot na Da Vinci. Naravno, zato što... I сега се прави приказ наоколу. Ja sam imala, na primjer, pregovore, ja imam nekoliko engleskih izdanja, ali sam imala pregovore baš sa 2 velike kuće. Njihove, oni u stvari traže da vi potpišete da postajete kompletan projekat. Jer njima je sad važnije da prodaju lutkice, ceo taj program iza majice, filmska prava, nego samu knjigu. Tako da kad to čovjek pristane, onda pristane da igra tu igru. I sad svako tu, da kažem, se idi na svoj način. Ali jeste, to je suva komercijala, zaista. Apsolutno. Ovde svaki kreten misli da može da piše i vodi politiku. To su tehnike, to je isto obrazovanje. Znači, stvarno, to su egzaktne tehnike. Vi ovdje imate reality zvezda objavi knjigu, ubica objavi knjigu. Znači, ljudi moji, mislim, zašto? To je tehnika. Imaju pravila. Talent je bitan. Ali 80%, naročito kad je u pitanju jedna šira forma, kakav je roman,
tu imaju tačno postupci, 7 faza rada, Frajtagova piramida, da ne bude seo sam pa mi palo na pamet. Da. I ja vodim jednu malo Don Kihotovsku borbu da se vrati to profesionalizacija.